I pozdravljam ljudi i pa smo ljudi dobrodošli u još jednu epizodu na mom kanalu. Znači imamo Hunger Games na LBG-u. Ovo je moja druga epizoda. Ako nam tačno LBG, to je server za Minecraft Edition. Krećemo 3 sekunde. Znači danas ćemo malo da vam pričam o sebi, ovo dobra stvar. Znači malo da vam pričam o sebi, kako se ja... Znači ja sam zove Nesmin, kao prvo, prije neću govorit. Ako nijem našli internet na Facebooku. Moju stranicu još neću napraviti, ali napravit ću skoro. Gdje je stranica, wow. Ovo nešto novo. To vam se sviđa. Znači za stranicu neću, mislim za stranicu uskoro ću napraviti. Kako bi čeksa, super. Sad, znači ja dolazim iz Bosne, Bosanac i Hercegovac, znači idemo sad, ja učit što ovaj bijeli čest. Ako dolazim iz Visokog, to je grad, ali ja živim na selu. Nećemo o tome sad. Kako mrzim ovaj tlak, kad dođe 0.12.1 neće da vypustiti. Znači van će ti vidjeti da skočiš ako treba ideš pa da skočiš. Već bih malo teže. I tako da ništa, idemo da odigramo oboje. Idemo da odigramo lijepo, znači informacije o meni, ja živim u selu, to sam rekao, ali neću reći u kojem selu. Idem u školu, u 7. sam razred, sad pošto nam je raspust, u 7. sam razred sad. Znači raspust imamo još nekoliko dana, da se 7. kreće u školu i 1. Pošto je 1. utak, ne znamo da ćemo tako. Nego, udreš koji čest? Ne vjerujem. Okej, možda ovo odneći, evo ga. Jučer sam htio da izbacim još jednu epizodu. Oh, nope. What? Sorry, htio sam da izbacim još jednu epizodu. Ali... A nisam, wow, pa. Znači, kao što sam rekao, jučer sam htio da izbacim epizodu, ali nisam imao vremena. Znači, imam ja svojih privatnih poslova. Tako da ne mogu sve da stignem na vrijeme, kako se kaže. Op. Iron helmet imam, okej. Šmapa sam full iron ljudi. Znači urekam Tarzan živi. Okej. Inače mapa je Breeze Island 2, ja mislim ili 1, ne znam, da bi Breeze Island 2. Nebitno. Čak ne znate, pošto mnogi ljudi kad kreću da igraju Minecraft Edition, ne znam kako da se konektujem, uđu u sve lijepo, znam piše connecting to server, ali ne radi, ja ću pokazati zašto i zbog čega. Ne, da poredim stil, imam jabuke, what, to je jedini problem koji je džemeka, imam nekoliko stvari. To je jedini problem, sad imam chicken, dobro, evo i ovo i to ću sad isto keke. Kek vam mnogo pomaže, zato što u sljedećoj verziji kada bude Hunger Games, vidite sad. Znači, health vam se puni, ne Hunger, pošto nema Hunger, ali izašla nova verzija, ali još nije izašla za full verzija. Kad izađe full verzija, to će dodati biti na LBG i onda svak svojim putem to igra. Znači, moćete da se shiftate, niko neće biti. Ali ovdje, opa, četam u file, idemo u centar. Evo se zagor penju opet. Vidim da ti idemo u centar, uzmem 2 česta. Mislim, ću 2 česta da ima negdje 6, 5 čestova, ima 7 ili 6. Nebitno, ali već se liku na čestom na 7. Jer ako im ga vijem, što napravio ni jedan kill, to je... Kako vam pomisao? Evo, što se gledam gori kako vam pomisao. Ovo ću onda vidim. 23, okej. Imamo možda puno.
Imamo spavača, imamo i spavača. Hoće on do ruku što sam ja. Kako ću kako da voja. Sam stio na vidu. A ja vidim da sad, pošto prije bio ono ručno. I dečko gotov. Posle kad mi izađe full iron diamond sword. Sorry, ovo je žensko ono. GG. Opa ima diamondove. Ja neću, sorry, ništa govoriti. Okej, ništa pokupam. Joj, ne. Sam izbacim neke stvari, čekaj. On je dobro. Tako ba to. To je stavit ću chain leggings na sebe, tako. A neće više trebat, čekaj. Neće trebat. Znači ja vrlo mrzim kad uvijem neko koje je žensko na nekom serveru, mislim, ono, ja moram da bije curice. Ako on na mene krenu, onda ja moram na njega, sad će pojdemo ovo da stoji. Hoće se uprit moram, ajde uzmem ove diamande više. Ne mogu. Ladno ne mogu da pokupim diamond. Jup. Oh my god. A daj. Oh. Ljudi, neće da se pokupi diamond. Holy crap, what? Nema biti tako. Evo ga napokon. Ovo nakon 3 godine. Inventory mi je full, ne možem ništa staviti. Stavim se diamond. Oh, sorry. Sorry ljudi zbog ovoga. Nema veze. Možda i sjećam klipa, možda i ne. A daj. Još ne ubijeti živ, ne rade strijele, daj više. Oh my god. Još dole imam timere full iron i još će me ubiti. Vidim. Što ne rade strijele, da vidi. Vidi. Meni treba lako malo, ne treba nikak, ne može nikak da se to napali strijele, vidi. Laj, ne mogu da bacim strijele na njih. O bože. Ok, ja nisam baš... Mi sam falda leggings te joj vidio. Shit. Vidio me je. Ok, ovo nije dobro. Ok, daj već počinje. Tako je. O, ne, ima dinosaur, ima dinosaur. Što će kod to? Siapa? Nenek. Nah. Oh. Oj. On je dobro. Znači možete da sudarate nam se mi kasnije, ali ne to kako pobjedite jedino. I ljudi, to je to bilo... Nam se mogu... Ljudi, to je to bilo za ovo epizodu, nadam se da ste uživali. I vidimo se u sljedećima. Poz!